Ebigambiro w'abebembezi babiri nibavugana ekitongore kya National Alliance for Agriculture Cooperative Uganda ekirikuza kuhwera abahingi omu kutunguura omutindo gw'ebihingwa omuri Kamwenge. Twaba twine hawa timu erikuruga mu National Alliance for Agriculture Cooperative kuja kuyamba farmers betu kubegesa kuba barabasa kurinda umusharuro gwabo, kuba barabasa kugurondera akatale, kuba barabasa kongera umusharuro. So tuganira nabo bari gukora mu memorandum of understanding na district. Aba National Alliance for Agriculture Cooperative Uganda nibagira ngu bagenderire kutunguura omutindo ogw'abahingi hamwe no kurondera obutare ebihingwa byabo. When these NGOs are working, please ensure you get reports from them because they also help you on reporting. They help you to improve because whatever this NGO is doing, they are contributing to the GDP. In Ebitongore biri kwijamu zibakweta nanka brief case NGOs. Izija ziba abantu zizonko mu farmers tuzikiriza tubakiriya bazo mu farmers batandika kuyama kasente amwero beta bo baronda babura. So nditskwena ngo naba bije batuganirije baturaganise siniguru amwero tubete bataka twetabo. Omurukiko rwetabirwa mu abahinzi hamwe n'ebe by'amasharura borekire eky'etongo ky'abahingi okushomesibwa aha mihingire mirungi hamwe no kurwanisa endwara z'ebihingwa. Egyo niyo challenge mpango. Ekyakabiri n'enkwata y'ebihingwa byabo bamara kusharura ekitwakwesire post harvest handling technologies. Abahingi abingi bacyayitaga okushomesibwa kw'amaani omuri ekyo ahubwo challenge kandi nahatekire challenge. Ebicoori n'osanga babyandikira hansi bifuna obuzibu oza kurya akahunga nka chairperson resource zo kwagumwe natugambira ati noza kurya akahunga oyebuza akahunga n'amabare kikukira obwingi niki. Obwahate ebitongore bitari bya gavumenti ebyayemerezibwe tibikamanyirwa biragarukye mu gukora emirimo yabyo kandi hariho n'ebindi ebiri aha rutezo rwo kwemerezibwa mu mirimo yabyo. Gashakwa Anthony Twine.